Beder kon man. Nomoding mah dul. Kok setia tepan tandi apa dul. Krokeng cekaknya beh. Lah aja ki patoroan dari pangeran. Cek beda pesawat lebat ro atas bubung. Kepah minta apa sih? Iya mau geger PC. Mun tepak ke pesawat dari Rusia, paling pakai geger nuklir. Apa kaki miling cilingan? Nje Kak Mat seporan. Dul. Roman siapa no? Tak tahu kok man. Kata sepe benarin dul. Cocok ke boy lokasi. Ken kantan roman mak kai. Tidak tak apa dul. Ya, kor berkat sepakat. Mai deki. Maju. Kol berapa dul? Kol 12 pas. Mari makan. Ayo. Mari dul. Ayo. Siapa masuk? Mat, Mini Cooper mat. Ayah sepuki itu. Seperti dia jadi ya. Siapa kan yang labung mat? Kancing dul. Terus dia rumah kau bangga kira mat. Ya udah rumah dul. Kau lengkok pun kaki kemarin. Loh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engki Kiai. Istirahat bun. Punten Kiai. Beda pun apa Kak Into?
Ya ke rumah ke Lubun, andi parlo. Oh, engki kiai. Aduh, pas dek rumah kok ben gak kirimat. Ipas apes kapan setia. Ida madul. Ilatina, mayu nik mati malam satu jadi dinna. Lagu malam kok ban kake pakun bede penjara. Tahun-tahun tapi dul kapi mangga deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki Bun, Engki kiai. tujuk Bun. Bede pun apa kento kiai? Berdua yang masuk ke tangga rumah kedua Bun. Bingko tuh dikencingin abang dari luar. Ulah maleng. Aduh. Lo taruh karo anu. Pas tak nampek nun sapa mun maleng satia. Samangkin bede dalam kiai. Iya Bun, berdua dalam Bun. Tore nyon pakon kiai. Kengker aku pengen maleh tak ketemu. Belah torot ke Bun. Terus saya ketipan apa kiai? Ulah ada iya Bun. Laku kayak dan nak. Terserah kakek, itu tidak ada lemah boy. Engki kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketina apa kiai? Berdua dalam Bun. Nak ngi berombongan Bun. Dikel malai miramyan kiai. Oh iya. Iya mah lah Bun, pancan kaki dia beda lemah boy. Ki tak langkong ki. Iya Bun. King pan kira aku pengen mangken. Tung. Siang nawai buka. Ayo. Udah apa Bun? طلع البدر Ayo. Ayo. Tujuh. Tujuh ini mau Bun coba ke tujuh na Bun. tak na dia. Loh, siap Dan. Sudah saya amankan Dan. Dekipan bedil tak order sekali Dan, makanya tak ketawa mana. Ketika kisi masuk ke lima kiai malam. Pas tak kelem mambu selalu kamar calon meropong ke bunga tibi dia. Mun setia tadi ampunan cong. Yedor deki tak order kaki bina ke. Seporan Bun, kok bentul mawi ambu Bun. Ongkuan. Iya Bun. Tak percaya kok. Terus engkau emak tinggal ku duduk remah Bun. Setro parca aja kakek. Udah ya, Boy.
Mun lakar kakek bener ngaku salah, berniat tak ngulang napole, beda dua pilihan. Sepertama penjara, senomor dua gelem ngabule ka kiai. Apa? Tak ada pilihan lain ya bun. Ini harus ngabula. Pas bau ka orang bun, menengko mak tinggal ngebule. Halo Dan. Jabun. Iya kok bantul mawi ngabula bun. Ongguan. Iya bun. Saya ngabulongku, cek congoco. Ben ko tarok ke perintah kiai. Mun sampai tarok ke perintah kiai. Alo bang betul juga gitu. Mayo. Bah, mereka beli boleh bun. Engki kiai. Matinggal serang dul mawi pon ngaku kelero. Tor ajensi kang kui tak ngulangi boleh kiai. Semangken matinggal serang dul mawi siap ngabule dek ajunan. Mun engko pancen kaki bun. Cuma saya beter, si kedua tak tak cira. Punten kiai. Nyon bimbing aki kiai. Gimana bideki tarok oca, boleh siap turun tangan kiai. Oh iya bun. Ki ampun boleh nyon pamit kiai. Oh iya bun. Kon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bun. Hadran tak bejer bun. Apa nyaman hadrana? Ar-Rahmah. Asuhan. Pondok pesantren Miftahul Mustarsyidin, Dusun Manggajang, Desa Palenggian, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Jiji long ko se. Tapi baca kabar kontak peresan na bun. Lah tak usah. Mai cong nerokok cong. Tinggal bantul mawi. Jadi nak kamar ya? Ki kiai. Saya nggak cek mandeman tanpa izin. Ki. Tuh deh masuk. Cek tendang odi umur leker rasana. Kapan tadi mak tinggal bandul mawi. Tak iya din. Aman tak ada rengkai langan. Ya cek maling ngelai penjara par. Bek. Kan kini pengebule ke kiai. Tak le penjaranya mana? Penjara suci. Mak tinggal dan mawi. Kadin to kiai. Siapa sih bisa mobilan dina jong? Dul mawi kiai. Engki boleh bisa kiai. Aterakin kok keluar jong. Engki. Mak tinggal ngure jeding ya. Ki kiai. Ya kontak jong. Datos dulu ya. Ki. Apa tuh Mat? Ure jeding dul. Duh ya Allah. Tadi lening servis Mat. Iya re, driver moda. Don, Kadin to kiai. mai jong. Engki. Dari macam mekar dia. Ciut. Kok gimana kena Mat? Oke mang kedai aja. Saya nggak percaya dengan.
kok mi pamilo laku si Sarah kana. Ulah aja buru itu ya. Mun sampai tarok-torok ke perintah kiai. Alo bang betul juga gitu. Di madul, mi kata bau sate. Kau jangan mat. Munasling kenyang. Yo di rumah boleh mulai cek kiai. Mun satin tak seberempah. Yang diyarik. Dah, ning 500. Minta ya. Stop ko jero ngono ora pakaro ki rotor lo. Bah, kon tak kerut. Lah wis torot pak, njek tak kerelang. Ma tinggal bendul mau yo kom lah. Oh. Asli ini dinak nyaman mat. Ngakan tangkung, rokok tangkung, kena ben pi kopi. Aslim ro iya dul. Kok pernah dinak dul. Keng kadang kiai pak aku naro ampun jalan ini. Matinggal, Delmawi. Kak TikTok kiai. Siapa sih bisa sepedamu taruh di najo? Boleh kiai. Oh nyaman. Ngireng konceng nak amak kiai. Inja kota konsun cong. Ken sepeda bener kempos. Ngarapan nabita yang kui. Kom pakai bekel ya? Oke kiai. Tom pagi kiai. Ya tonton cong. Kom pakai lu. Deki pas tompak mulai na. Oke. Yalah tuh deh. Dari dinaga mekel kau nindu kilo mat. Setengah olahraga. Yuk semangat yuk. Ya tompak ada remon kempos sing ngari. Tak bisa sekali. Dulmawi matinggal kakela cokop ngapti dina
Setahun abi dah beringin sengko. Setia ada dapat ka bekto na cong. Ngajalanin ka audian sebebas. Maksudnya kiai. Engko benih ken nuntung cong. Iki boleh paham guys. Ki sebelum kula sareng dul mawi saporan na kiai. Tako selama bedeka dinto keduan kelero. Enjak cong. Justru badan kaki bandul mawi dina. Sangat hento. Dari pengabdian paneka, rakera pun apa sih bisa peta Paleman sareng bula sareng tinggal kiai. Kaki minta apa cong? Menebi bede kertas kiai, kini kebecimat. Kertas. Engki kiai. Iya bade cong. Dan tos dina kedua ya, ki ngalaki na. Ya reng, edilm kertas ria tulis amalan si bisa ngibe kebagusan. Mak kertasnya ketini ke kiai. Terus, pas kertas apa cong? Kertas biasa kiai. Keng si bede pada Pak Karno ban bekela. Oh, kertas PC cong. Engki kiai. Enten mundur satu selembar tau sanyak banyak. Keng terus ke biaya cimat.